Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. UMLA hakaju kapor balong ru MDC, jong ka Maulai constituency, uba proses di Sawkmie, ulayok ban pelat pet ba yakakon, kebala Pynmih de ka wall mission, kebala ai kerteng Tang Shaphang Jisu, kebala tho da ikong Pynmih ling do buam. Kajing temu halor kajing Pynmih yakan kakon, kalong nak benta ban Pynmih pisa, nak benta ban perenkam, hak ban kersan, yak jing tray kam, hak babon ki benta ki bedai bat ki kam jeng ka wall mission. Yakan kakot la pelat pet ba ni kesngi ka arpo artrek ubna jeliu, hak jelang kebala pelong, hak khasi national Darbar Hall Mokhar. Shillong ringkat kejinan lang uteman basan Dr. ER Ksi, beralong kom sembot kongsan. Hakan ni kejelang layo jingkren na uteman basan BL Buam, ubedairu ukon je ikong Pynmih ling do buam, bala penyak yakan ni kejelang, The Reverend RS Maulong, bolong Presiden jangka Wall Mission. Ini kesini ke bawah kabangan orang dengan sakit history, hak jela Meghalaya jongi, kasorkar Meghalaya, manusia Islam, hapok jinglong Chief Minister, Dr. Mukul Sangma, lerai banbu kandiga state holiday, ka art tarik mendak sini art tarik bulan Jun aja kapra, kalau mau kandiga sini, apa kemuka jela, kemuka beriu, ikan mau kalau kandiga sini, pakai sini, jong Reverend Thomas Jun, ukpa jong atok kata, ukpa borak kejing syai. Ukpa belum missionary berawan kalau saya jela jungi. Pada scam nak yang jungi, pada kami kejingwan nak yang jungu. Nginum long kumni kumulong mata kumujek beriu. Ngilong kejek beriu kaba boleh lekhu kerpang. Kalau penong baga jek beriu jungi kalau mujek beriu Israel kaba boleh lekhu kerpang. Habangi padian dia kata, habangi syong, habangi perkat. Abang ini wai, ada enam day kalau mau beli dekru kerpang yang kejap beriu. Agak jing wai jongi, agak jing perhat ke jongi, agak harukom. Gila benong kejap beriu ke kerpang beli kalau mulai kerkui kejap beriu. Gila kalau nak jing jaga mesniu. Gila mata nak juman, gila jing duk jing kan, dan nak jing kerdu, gila nak jing jing shit hak ini pun kita pintar di India. Jing shit hak pertai, nak yang jongi kalau gila benong. Nak yang menjungi kalau dia biang, situ kado kila kalau torodel kila kalau torodel kalau hati beri benda ada beri kalau laku kerpang nama tak cep beri jungi, pada seorang lagi keberom berkerau, ya ke wall mission bahak di kesini kalau plat ya ke dekat kalau tolong dari kongres Pynmih lindo buam kalau Tang Shaphang Jisu. So baga wall mission agar ka benda jongkaong wall mission kalau ka kham kalau ka jimu khal khamia ha jing jingai ke jongka yang ka vision krim i jingai ang so baga wall mission kum kerteng jongka ha ka ni sni ka bo ka sni ba kerpang ba pensa nam ka sorkar kongres hapo ka jingpet to mukul chief minister kalau declare ke ni kum state holiday ang so baga wall mission kale ka benda ba hatam yang bu yang dikasih kalong bantuan yang dikatakan konggadak yang skoburom yang kesorkar kebelet yang kesorkar kongres kepada bu kalong yang kapan mau yang Reverend Thomas Jun.